Kani kadai kudu darshan Meghalaya bangi priang sobhai pi chakathup kubor jungi mata janmien. Hashwa bangin poish kubor ba bniak ni pechwai kimat bakangsan. Pelai ka Meghalaya ke National Human Papilloma Virus Vaccination Campaign ha Ganesh Das Hospital. Kajing subayo pang meningo kokal kamde ka balaban sapriang ong ketenat ka kot ka kya. Lara ke National Science Day Hatura Science Center. Yashimenta ki kena na keleng ki school but ki college. Pelaj Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi ya kejing IT ka Human Papilloma Virus Vaccination. Habarok kawai keri de kebasdang ban ai kejing IT ka ki kena kentai ki balak khat saus nam karta Ajmer Rajasthan. But yo kor ka Meghalaya atli ki takmah ka NTPC Khelo India North East Zone Archery Tournament arhajar apun rio. Mentangin pas ki kubona keleng ke jela. Ka Meghalaya mentakas ngi sajan kala sedang ya kejing pen menapai ba syapang kejing IT ka National Human Papilloma Virus ha Ganesh Das Hospital. Kebaya hap at kejing pen menapai ba balale ha keri ya kebalalam kemat da Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi. Ya kini ke program ha gejala lalam kemat Urama Krishna Chituri, Additional Secretary Health and Family Welfare bat ubalongru Mission Director ke NHM. Ha kejing dan lang jeng ki he officer bekinong troi ka kot kya. Ha Meghalaya kejing don jeng kibriu ki bayo pang na kani kejing pang kala kiu bhana ka arpu nyongut ha kasnam arja arpu hadu arpu wei shakalai spa lai pu arngut ha kasnam arja arpu san hadu arja arpu rio keba pen iya kejing don kam manyada na kani kejing pang da keba ai ya ketika HPV uchituri ulai ro ya kinong trei katanat ka koi ka kya ki bala ban let shadu ki jaka nong kendong bat syaki jaka ki bajenjar ka lek kawan. Dah kebapen pau baka don kejing artatin man syemi ketika hakikat tu kat ni kijaka. 9 saves 9. Vaccine is exactly the same. Once we take the vaccine, 99% of the time we are protected. That means a lot of time which we spend going to hospitals, a lot of money which we spend for treatment, we will be able to save them and we will be able to invest them in our future. So I would request all the parents, all the public who are present here, and I would reassure you have seen our girl children taking the vaccine and they are here now, like the half an hour observation time is also over and you can see like they are just smiling as they were just before taking the vaccination. Katanat ka koi ka kya gejala mentakas ki sajan kala pen benadak ba kitu ki brio ki bala suba ba kila yo kenyang jing pang meningococcal bacterial ha Assam Regimental Center ha Shillong kamdei ka bala kinrei henrei ka batang hakikat tu kat ni. Urama Krishna Chituri, Additional Secretary Health and Family Welfare but Mission Director ke NHM uong ba omdei ban syuting namar ba katanat kala pen klanya ka jing pej beniak hakikat tu kat ni ki jaka bat kada budin bahaya ka ni jing pang. Wat ladang up ban yo e ka kai phot ban yo na laboratory henrei ulapan pau ba om don ka jing tieng ba kani ka jing pang kan sapriang kani ka jing kren kalami hadin ba arngut ki sipai badang sya hikai ha Assam Regimental Center kila klat na kadau jong ka jing suba ba kila yo e ka jing pang meningococcal. As of now, like the situation looks like the reported ones are sporadic incidents rather than any outbreak of infection because we are getting surveillance. We have surveillance in place and we have surveillance in different pockets
and so far there is no reason to panic, and there are no cases elsewhere. These also looks like sporadic infections. We are still awaiting the blood culture reports, but so far actually there is no growth of organisms seen in the blood culture so far. It's almost more than 72 hours, I guess. So like the report will also be expected in the next 1 or 2 days. So, and from the health department side, we are ensuring the sufficient stock of prophylactic medicines and all, just to be ready. But right now the situation seems like these are sporadic cases. MEGHALAYA Science Society kala rakhe ka National Science Day mentakasngi Hatura Science Center. Hakbalay donlang ki kinram kilindan ki professor but ki kena puliani ki school bepair but ki college ki balay shimenta hakani ka program. Ka Florina Boro ADC West Garo Hills kalaya don menta ka di ka limpung but ay ka jingkran ay mensiam ban rakhe ka raman effect. Kala penslur ki kena bat samla puli ba kindon ka jing sngotanat ya ka sayan bat ban long ki ba angnut ban tip shushu sya pangjongka. Dak baban halor ke jing don kam man kentop lang ya baro but yo ke jing shim benta jing ki kenthai ha ka sayan o Father Genarius S Sangma SDB Salesian Provincial and Principal jong Don Bosco College Tura ulakran halor ke jing don kam ban nang kentiu ki scientist but kindong seng kam la jong dak ba pen pau ya ka dor jong ka jing tibet ha ka wanra ya ka jing klan ha ka bor perkat bat ka jing long nong yalam. Whatever question you have, you should ask your teachers. So when you question, there is a discovery. So for example, taking the example of Isaac Newton, scientist Isaac Newton. So how he discovered gravitational force? While he was sitting under the apple tree, he found that the apple fall on his head, but it did not go up. So his query was like, why it has come down, right? So you should have that. If you want to really pursue with science, become a scientist, so you should question. Ke Catholic Association of Nongstoin Diocese kala penrem jur ya ke jingkeno baklem nongrem jong usunil diodhar persya ikiriu ngai Kristan. Habakren chikila patai kubo bla pelong hanong ston nin kasngi keseng kala penpau ya ke jing susi ke bakrau halor ke jingkren jong u. Da ke baong bakalong ke bom syong nongrem bat ke persyang banwan ra ya ke jing ya pia. U Presiden uba witing mausor ulo ong bakum kite ki jingkeno kin wan ra ya ke jing persyang ban penyapa ya pra hapdeng ki para mengi ki KHASI. Da ke ban ba buat la don ki jing ya pia ke jing hindring ya long ke way bat ya telikum si para. U General Secretary Ubonats Yong bat kiwe pat kinong yalam ru kle don lang ha kajing kren bat kilat patai kubor. Sud ban penpau ya kajing skokya kne por pati kani halor kajing kren bom don jingkit kli jong sunil dio dahar ha kasnong ban usla benter is KHASI Hills ha kabau lakren tomet ya ya kibalang Kristan baro akan ikari KHASI kejungi nangta kumjuru ba ubrio ula kentoru ya ki bumla ban pediang dapat cek berio jongi hi baro kawai. Hinyau po prangut ki samlana ka batch ka balai kila pendap ya ka jingsha hikai ba hinyau sngilinter banlong ki ba penkre la da jia kino ka jinglin shop ka mariang bat banang ban ajing arap ya ka ne ka jing hikai lele hapo jong ka yuva apda mitra scheme Haribhoi College ya ka ne ka jing hikai la pelong da ka District Disaster Management Authority kinang shimentan ki college ba per ka Ribhoi kila yo e ka jing hikai ba theory bat practical halor kumlo ban le la da jia ka jinglin shop ka mariang bat ban ai jingarap bat ha ka chuk ka por ban long ki bala pen kre ki he officer na katana Disaster Management Department and Civil Defence nong po kila pelong ya kani ka jing ai jing hikai da ka babu hakmat i ka jinglin shop ka mariang kum ka jing shlei bat ujumai ya ka program pen kop burom la ya don lang da ibi rani ADC ka Ribhoi Dr. E Kharkongor Principal jong ka Ribhoi College na pedeng kiwei So I hope that the certain training that you have undergone has benefited you a lot. It is also equally delightful to listen to the testimony of the two volunteers who have undergone training in this last part. I can see that you are filled with a different sense of
different sense of discipline, different sense of commitment to your community. So as you all know, I think our officers at the inaugural function must agree to the purpose of training our local youth. So in times of disaster, I hope that we all rise to the occasion. It is a bit also surprising that we always have more female volunteers. Ka Confederation of Ribhoi People kala jed ikinongkit kam bathamai hadin gajing eno kam jong President Berim ubandari renta thiang. Working President Berim upateng mirsing ula syak jed kum u President bathamai. La pelong ya kani gajing jed ikinongkit kam bathamai ha auditorium hall sning ha ka bakinongkit kam bathamai kila shim ya gajing smai. Kani ka executive committee bathamai ka kentop ya ujuban swear but gersam hat kum ki vice president but Umar Kus Makri kum general secretary haringkat bat ki wei kit khat hakani ka jingbam smile lawan ru ban shimta du MLA ka pentor umkra uba el hek kum ukongsan kata ni gi thu jonga ni paro ku don ni thu per kim kiu geladi per kim kiu geladi kimta si ya ku be pa ya ini ka confederation of Ribhoi People kepala semua dari si basim yang dijadikan ini kakung dijadikan presiden menyebut ai dijadikan wasnat kemudian semua orang kata hidup di wanung orang Islam harap dan people mengenai dengan kejadian yang ada jauh bercium ini benar kejadian yang ada jauh berkam ini benar kejadian yang ada kawan ke society dari ke sing ke perkumpulan ini yang ada di bukan bertui dengan benda ke jimba dan benda ke kalau benda jauh ke imlan salah menjui. Ka 1917 I teams jong katanat agriculture but farmers kala pelong ka second edition of the farmers market hajaka penyeng kali jong katanat fisheries hajan ka St Edmunds College nekasngi halor ka jing job ya ka benta baningkong hakani ka yo la yo i ka jing di ki so shan but ki so merit haka balawan bandi ki nong rep kani ka sinjam ka long banyarap ki nong rep bakin la bandi haka dor ka babiang ki nong sengkam singjam ki lawan ra ru ki jing bam bala shnan na ki so shan but ki so merit haka ba ki nong thet ki la yo ban mat ki jing bam ba pher Kasinjo kirang ba shnong san shnong manat area kila penpaw ka jing sngo diaw halor ka jing bom shna bhai ka surok PMGSY ka basan kilometer na ka shnong potja ut shamau bidong hadin ka jing le jurep u president jong ka san shnong manat u ba ready shella haba yakren be kila patai kubor ula ong ba ka seng kam shim lahuni ku kam shnai ka ni ka surok bat kidon ka jing sngo siir ba ka ni ka surok kanum ni aslam namar ka jing bom shna bha ulapan paru baki klampen he yakni ka surok shadu ka shnong mau bidong kum baki kular kaseng SRS kalak kentui katanat public works department bakin pelong ka jingjurup kenang bakin la banyo ka surok ka babha bat ka bani aslam na ka benta kinong shong shnong eu komen bangilayo i kan ka surok bala poi ha kan ka dong ka tan ka jangi kani ka surok kadai ya ka ban sakri na ka banta jong ki pajba jong i jong kani ka tan ki badon hadu ar hajar san span rus pa tam ki no ki klik briu jong kani ka tan ka jong me ya kani ka surok ba kam semda biang jaka ka don ka ba tang su khandrat da ka kijar bon ke ba long flare kum tu na karpat na kaliang jong u kontraktor ba undo ai jumut na kamta u kinong trei banda pajbha Ka Federation of KHASI Jantia Angaro People Rimuliang Circle kalapan pawi ka jing sngaw kya halor ka jing bomdon nong troy halang pi health sub center wat hadian bakala dep ban shnaya ka ni ka jaka troy kam nadu asnam arhaja arpoar
Menakas ngi thok dieng ki dekat jangka seng gila lej banjurip ya kan di sub center hadin gajing penlong ya gajing yalang jong ke executive halang pi bat syam bakan ni kacaka trekam kadang teli bat kalas dang sabantap dak nyut ki bahek. U Presiden jong ke FKJGP Rimuliang Circle usabilin lingdo ulo ong bagajing long jingman ke pen i ya gajing syai ben kan ni kacaka. Dak bak kedau babon ni kinong song snong ki juyok pang bah ya gajing pang kesyo tai point bat kiwe ki jing pang. Ula ben rabba ke sengga judawa ban bu ya kani jaka sumar bat bakan trekam bha mentala bunsnem henry mentapat omdon bat trekam ha kani jaka ajing sumar langpi hel sob sentar ke balak tei hangne nadu arjar arpuar la pendabeka bat hadu mentang yu iba ka klemdon kinong trei ki jongka omdon doktor omdon nos bat kelak kelalong ka ying ja ka ying klau kumne ilawan ban pensisa ke sengi ngilap sisa bagan de ying kala sob de ki phlang kala sob de ki sanyum bat ni itu ba kalong ying ja tikene ka kalong ka e basusi yangi kum kadong ka thain khamtam yangi kum ka seng ka bangila juyai dawa nadu ki por ba menswa mentagi ne pai pach ki kubona ka than stela mingi Menteri Rangba Kejala Assam Uhimanta Biswa Sarma mentakas ngi ulap pelat ya ke BJP's Jan Ashirwat Yatra hadhikya Jili Assam kum kadak jong jing sedang jong ke program ban penyaso bat kibriau haswa ban sedang kejing jet nong mi khmat sya kejala apa ajing kren chikinong trei ka seng beginong Krishan Usarma ulapan pa ba ka sarkar ka angnut banwan ra ka roi ka par ka bahakamiat ki bait ba bat kejing syong sup syong shngan kani kalimpong kala sakhi ka jing yashim menta jong ki he ka seng BJP kinong trei ka seng bat kinong syong shnong ka ba pen i ka jing shit rehem ki ba priang subha ya kani ka program tungin ipait metai ki kubona kelengari Menteri Rangba du keri Narendra Modi ula pelai pai ba hakari berok kuwe ya kejing trei kamban aya ketika human papilloma virus nak kebentak ki kena kentai bakat South Nam ha Ajmer Rajasthan. Ya kani ka senjam lelek dak ba aya ke HPV vaccine ceki sangut ki kena kentai ha katai ke Limpung. Ha kani ke Limpung Menteri Rangba du keri ula pelie bat IT ki pai ba bat bu yung mau nong rem nak kebentak ki projek kampen roy ki basyong dor palat kan riu hajar klotingka ha kejela. Nalor kani ula samru iki shiti tungkam syapalat apwe hajar ngut ki samla ki bala syajit ban yo iki kam hakitanat ba phe jong ka sarkar Rajasthan. Haba kren kani ke Limpung umudi ula ong bagajing ay ketika HPV ha kelengkari kalongkum kadak ban yadai ka koi ka khia bat ka bahakamiat jong ki kena kenthei banang pan scam ya ka bahakamiat jong ki long keme ha kari. समाधान किया साथियों गर्भावस्था के दौरान कुपोषण माताओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता था हमने सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलाई मां को पोषक आहार मिले इसके लिए 5,000 रुपया बहनों के खाते में जमा करने की योजना शुरू की मां धुएं में खांसती रहती थी लेकिन उब तक नहीं करती थी हमने कहा ये नहीं चलेगा और इसलिए उज्ज्वला गैस योजना बनी ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता भाव से नहीं संवेदनशीलता के साथ काम करती है Mentangin pai pach ki kubona keleng ke pertai.
Kishipai kari Israel ba United States kilai trelang bat her ya bontli ki ketem shipai Iran. Hakabala ya tu bala bun bah ki jaka ki bala bathai bom ka bakin thup ru ya kanong ba Tehran. Ka jaka her ling sun jong ka Iran kala shat her bat kala yo snow ya ka jing riu ka seren. Hakapor ba bontli ki jaka hasor kila shapan bathai. Kishipai Israel kila ong ba kila pelong ya ka jing ter ting e persha ya jing te ka Iran. Da ka ba ong ba kani ka jing le ka long ka badon kam ban penja no ya ka jing pentriam. Ke Iran kalapan pai keliang da kebat heri misail bat drone persyai kishipai Israel bat US kibadan hakatan. Ke India kala pelak ya kejing betak ban kentu ya berok ki nong snong ke India ki bah Israel ba kidei ban syami kilat jing ya da bat long ki bah husiar namar kejing senjor jong ke suk kesan hakatan ke embassy jong ke India ha Israel kala ai jing mut iki nong snong ke India ba kidei ban long ki bah husiar bat bot iki kendon ki ba dei bat kejing shngan bala pelak da ki bor penyat ke Israel bat ke home front command. Lakin tu kinong India baki day ban syang baik ki jaka re bala bu kirpang bat ki day ban tip syapang ki jaka bala yo jingada ki badan haka jaka jong kini ki jaka trekam la ai jing mut ru yaki bakin kiar ban le chani shatai klem dan kam hapo Israel hadu banda pen bana da kum wepan mantang ini page ki kubor ya lek kai Kalimpong NTPC Khelo India North East Zone Open Archery Tournament aja alpun riau kalakut no hakaba kejala kalayo kur kawai katak maksiar bat kawai katak marenong bat kam syam lala ban job haka final kanaki ban syarai konghad kalayo ekakerdan ka basaw haka women's compound division hadin ka jingliam haka smriti sarma jong kejala Assam da shispa sapo saw la shispa sapo way haka jingile kai badang shen udevraj mohapatra ula yo korea katak maksiar ka ba vivek suna ula yo ra katak marnong bat u hypermi wanyang ula job haka kerdan basaw ke jela manipur kala yo khur haka kerdan kishinrang haka ba kalala ban job habaro kilai benta u director jong katanat sports but youth affairs udiki di hira ula shimentakum ukong san haka sngi penkut kat ba unong ile kai olympic u chekru volu swuru ula longkum ukong san Mentang ini pek ke jinglong juman ke swimming hakal lengki benta jang gajala. Hatura ke jingkret kalong 4 degree Celsius ber ke jingkret kalong 8 degree Celsius ke jing sngam kau haum taksni kalong lai pukandai na ke shispa. Haba pai pat chenong ba shalong kajing kret kalong khandai degree Celsius ba kajing shet kalong khat khandai degree Celsius kajing sngam ka hau mata si kalong san pau na ka shispa ka bah juai pan kajing kret kalong khandai degree Celsius ba kajing shet kalong khat pra degree Celsius kajing sngam ka hau mata si kalong san pau na ka shispa ka sun meneng kan dum lo hatura shalong ba juai Shoban poi chubukut chukatup kubang ini pe biang sa hisi ni kimat ba kong san Like a MEGHALAYA National Human Papilloma Virus Vaccination Campaign Ganesh Das Hospital. Kajing subayu opang meninggu kokil kamdei kebalak ban sapriang ong ketenat kekoi kekia. Larake ke National Science Day Hatura Science Center yashimita ki kena na keleng ki school bat ki college. Pelai Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi ya kejing IT ka Human Papilloma Virus Vaccination habarok kawai keri ke basdang ban ai ya kejing IT ka ki kena kentai ki bala khatsaus nem kertah Ajmer Rajasthan. But Yokur ka MEGHALAYA artili kita kemaha ka NTPC Khelo India North East Zone Archery Tournament arja apun rio.
Tipolok atau gila poi sebekut jong katuk kubor jengi mata janmet hadu bengine siam yang mat pila syai kesinge kapon nyau beji janmet kublei pi baro.